В библиотеке имени Гаспринского провели литературное чтение «Исмаил Гаспринский-нен алема. Мир Исмаила Гаспринского». Мероприятие приурочили к 172-летию со дня рождения выдающегося просветителя. Такие ежегодные встречи уже стали доброй традицией. Гаспринскийni да оқымақ керек, Гаспринскийni білмек керек. Бүтін біздің архивлерімізде, башқа кітапханелерімде, милли кітапханелер olsun, башқа бір кітапханелер, büyük кітапханелерде Гаспринский hakkında білелер, şu da қуанчлы, білелер, tanıylar ve yanı malumatların bizler için, elbette bizim neslimiz için tanış ederler. В читальном зале библиотеки «Аншлаг» почтить память Исмаила Гаспринского пришли писатели, поэты, журналисты, общественные деятели, библиотечные и музейные работники и артисты. Среди гостей – студенты музыкального училища имени Чайковского, которые украсили мероприятие своими выступлениями. На встрече представили выставку «Оджанын Изынен», а также доклады музейных специалистов на темы анализ материалов журнала «Алем и Нисван» и из хроники жизни мусульман Крыма к 140-летию газеты «Терджиман». Бұл күнге қадар Исмаил Гаспринский жоқтан жоқ, ама бұл күнге қадар Исмаил Гаспринскийге бағышланған конференциялар, тогерек масала, оның çalışmaları üstünde диссертациялар қоршаланса, demek ki o yapқан işler, o yapқан hareketler ve o yazıp taşlagan ve aytıp taşlagan bizler için onun mirası күнімізге қадар актуальдыр. Misal olarak dünyaca belli olgan onun tilde, fikirde, işte birlik şiarını alsak, bu sloganını da mana şimdiki күнімізде de aytıp geçmege ister edim. Yani tilde, fikirde, işte birlik olayık. Bunu İsmail Гаспринский ayttı ve şimdiki күнімізде şahsen bizim Kırım Tatar halkı için bu çok yani aktualdır. Buna Yeşil ada derler. Yüzce mali çadırda. Bunun bir tarafı çöldür, bir tarafı bahçe bak. Gelir sular yayladan, ne güzeldir boyları. Altın açlık tarlaları, kozuları, koyları. Uçar kuşlar, sabah, akşam, ne güzeldir yazları. Ne taraf koş gidersin altın açlık bak bostan.